Inilah penampakan rambut anakku si Keting kalau sudah dilepas kucirannya, guys. Kayak susu manuk. Apa kayak sarang tawon? Ya ta? Coba lihat, Dek, belakangnya, Dek. Wah, rambutnya tuh. Kalau dikit sih iya cantik banget. Giliran kucirannya dilepas, wow, kayak sarang tawon. Kayak sarang tawon ya, Dek. Apa kayak susu manuk? Tahu? Guys, penampakan rambutnya si Keting. Tuh. Dia mau tidur. Pasti rambutnya dilepas ikutannya, guys. Kayak sarang tawon. Walaupun rambutnya dia keriting, tapi keriting lemes, guys, nggak kaku. Apalagi puter-puter. Cilepa. Berdiri, Dek, berdiri, berdiri. Deng tak deng, deng tak deng, deng tak deng, deng tak deng, deng tak deng. Deng tak deng. Lihat sini, Dek. Cilepa. Halo, guys. Cilepa. Oh, pingsan. Oh. Oh. Oh, pingsan. Cilupa, cilupa, cilupa. Cilup. Bah, sini, Dek. Cilup. Bah. Mana nyengirnya? Nyengir, nyengir. Nyengirnya mana, Dek? Guys, rambutnya tapi iki lemes. Rambutnya emang sejak lahir keriting. Setelah digondol dan setelah digondol tukul rambutnya keriting, guys, tuh. Tapi keritingnya cantik. Ding tak ding, ding tak ding, ding tak ding, ding tak ding, ding tak ding. Iya. Kok belum bobok sih, Dek? Udah jam 8 loh. Tidur. Keting sekarang kalau bobok malam terus. Wow. Oke. Kakak-kakak semua, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Iya. 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 Model salon fashion show. Model salon 2021. Rambut keriting. Iya. Iya. Guys, entah mau pakai topeng, guys. Coba lihat gini. Pakainya gimana gini? Oi. Nih, guys, topengnya, guys. Nah, ini si Keting pagi-pagi mainan. Itu bapakku, guys, lagi ngamplas. Wow, pakai topeng. Wow, pakai topeng. Aku cantik. Wah, dilepas ya. Risih ya. Ting, pakai Ting. Pakai. Nyengir mana nyengir? Giginya mana giginya? Wow, cantik.